halabang suka protes pon uno hula poson si ing samjin pensip alang tum protes pon ala pen king samjin pen alang tum protes pon bom dam bom no setame halabang so for uno hula poson si heliamu kang bob ar ki julong lok no lakumat tum si pangbo malipunan kay lake law and order tum si pangbob der de ano poson si manifesto lo 3 number ki tok ang alam bang papleng pitek te damat si nono bang ge kachet hera kamat BJP tum bang poson si Sonam Wangchuk aphan 26 September ani poson si hatek de konchek lo Kartong viewers, nalitung kadok abis na may chini tahay po na pen ke arjulong tahay po alang limen. Alang limen kupilo liputang de alang limen ke nalitung kadok abis na may chini tahay po anut ka prekalilo one of the most educated person, Sonam Wangchuk. Alang li ke lapusan si isivet asai ki claim kali bonto mi asai do pik hangjang lapen ke an asai ki claim sinami rat asai aphan apor chi pik lapen ke rat aphan kang hon lapen kan jin so na tu apor chi pik hangjang langnam lo lipudang de non lapuson si 24 September 2025 ani ka che song sinami alang tu peacefully pen se ka che song la si halabang so puthak dai tum chathanam mi la si non bang ke lapuan ning ke me lapen lapuan na ke thek abang pu aphan 26 September 2025 ani phatek beng ponchok Ladakh phateke beng alam pe report non itum social media long lang namlo lipudang de Sonam Wangchuk arrest la puson si litum thek long pikji sedame a hokalam kupilo topini ni yang to phan than paklar bombo sedame labang so prang Sonam Wangchuk ke la ke litum karbeng long long sedame bang athe alang li ke nut ke thek serabang pu sedame sikshidula puthak alang li asapsu ke daud do chat la pena posi alang li sikshidula puthak ke thek pa mail pen ke charlie pa meji fancy Ladakh li तुम कार्बी लोंग से तब में वांगलो अधिहुसी सबका धन्यवाद। मैं यहाँ कार्बी आंगलोंग में जो सेमिनार है 6वें शेड्यूल के 75वां साल उसमें आया हूँ और साथ ही में हमारी पहले से ही ये मंशा थी कि कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ के जो ऑटोनमस काउंसिल्स हैं उनसे हम सीखें क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले भारत में इस 6वें शेड्यूल का अमल हुआ था। labang so clips ang tum thek panong lo la si halabang so teng pen le lang lo lipurang de alang li ke charlie pa me la pen ke thek pa me jata son se me lam ning che tik la si pini ni tum thek dam long lo alang li ke nut ke me sana bang pu la pen ke alang li ke nut ke thek sera bang pu la pen ke ling li inut ke ching ki me sana bang pu alang li lam me jathanam jili putang de la ke ding piki se me li thanam de lo nang li tum yong si langnam jili putang de li ke dam tanga video long li ke bonda pon do hadak ni tum langnam to me link description along si do labang solam gila ke 24 September 2025 ani la puson si Ladakh hawara long state hold la pen ke 6 schedule protection ji pan mate ka protect ji pan hala dak la puson si Sonam Wangchuk at team mate la bangson si Sonam Wangchuk ari sangho tumpen ka protest pon patono hala bang so ka protest pon uno hula puson si ing samjin pensip alang tum protest pon la pen king samjin pen selang tum protest pon bom dam bom no setame hala bang so for uno hula puson si heliamu kang bob ar ki julong no lakumat tum si pangbo malipunan kay lake law and order tum si pangbob der de halabang so pangbob der pen pot alang tum aning siksak piglo je nitum peacefully pen kache song sedame nang tum na puson si violence kache song na komande la pochi nitum tan ning siksak piglo pu pochi alang tum sedame kache song ton to hala soani halabang so aning ton kok pen pot na puson si alang tum press conference si schedule pan na puson si pa doji palang tum bor ilo sedame halat tak pate press conference ini long lea prangsi alang lipan arrest delo lake 26 September 2025 ani Sonam Wangchuk aphan arrest delo non ta hadak Jodhpur thana long sidulak mate phatek beng che long pa la si phatek ke beng alam bang gela puson hilo je alang lipan je gas ke pa bon puson hilo je alang li la puson si ka prek a consequence na me funds one bomb posipu Pakistan pen se me link do pusta itum ajutum lo la pen ka prek along se me la pen ka prek country pen se me lang li link do pusta ajulo la pen aposi lang li panon phatek beng kon check lo se me itum da ka chini dam nang jibang gela poson hilo je ilitum karbeng long se me
ili tum karbiang long arata apan sedame menang ana pan kela puson si tum kes ke pa bon theklo ili tum Ladakh habar pen Ladakh karbiang long habar ki tum ajata ka che prek avelu la pen ki ili tum ka che prek amachi avelu athe Ladakh sedame kisung lang bi long sido la pen ki ili tum sedame kisung lang bi long sido kasi lang nam lo liputan te ili tum karbiang long sedame nona por kisung hektik la pen ke Ladakh habar long sedame nona por kisung hektik long sido kasi la kisung hektik por hudi tum isibera por hupu dame je alang itu mapan la puson si mate Ladakh habar tu mapan BJP manifesto long la ke 3 number long si tok bondo mate number ke thom long si tok bondo मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया। nitum BJP yong si high lo lipurante mate nang tum pan article 370 yong si nang tum apana hek jok lo lipurante nitum Ladakh habar apan nitum nang tum apan 6 schedule area nang tum apan nang tek kon pusitu lakim la pusan se BJP manifesto long sido sedame hadak BJP manifesto long to det benefit sedame BJP tum high erlo an at singkan lang tum rat chari yalo sedame harang tum apan la pusan si 6 schedule implement pitekela la pena pos yalang tum aning siksak pi pena pos non por anta protest bomb la silang na me tum kaduk awes sedame karbiang long ara tum sedame non por BJP atung ito apan ko so lever ben si tum apan ke palu dejima la loksi bidi claim na la sinili isibera por hut pungtung je Ladakh hawara long mate Ladakh long ri long sedame la puson si BJP tum si chak beg lo la puson si manifesto long tok beg lo 6 schedule nang pipopu sedame tum apan pipe la pen itu apan ta nang chak lo apatai phong nang chak lo la ke separate state nang tum apan nang pipopu sedam itu apan non pun sedame nang papleng pleng la sipini nili kipudam jibang gala puson nilo je tung je Ladakh hawara long mate Ladakh up sora tum apan puson si manifesto long 3 number ki tok ang alam bang papleng pitek te ramat si nono bang ke kachet hera kamat BJP tum bang la puson si Sonam Wangchuk apan 26 September ani la puson si hatek beng ponchek lo alang lipan kupilo Ladakh akyas ki pa bon ke alang lipan Pakistan pe na link do tang wala pen ke kapre country pen da me apuson si funds ba no utang pensi alang lipan kyas pa bon pensi alang lipan hatek beng che kasi pini keme ka heno nangitum da chinilo komatsi ka heno nangitum comment section along nang pitha nangitum kadto ka first me kelang pochi baneng link pe pot chero part piglo dome thang me kurwang tu kartong